Morning guys. Hai. Teh, mata kadeka day 2 mah. Sengi ka baar. Jom kani kasni ba beli kadi mata kasni ha ban phai namu. Te wanam step nak kami ale video nama ba saba mi ba charge light em. Mi charge ka phone kaduna battery mantaro only like what persen kadang battery ka phone dengan selek kan jat namar sepang la di kapor bangin habelit phai no around to 9 o'clock ai habelit phai no te last kani ka jingking ka bangi krampat yo banwan menen ngan dal amir ro adum em isu teman ta kai. So I will miss this place nah sampai sana ka jaga ai siapa ya ai ta siapa ai stik kaleng baidan siapa ka bangi sa menen nak đây na teh sepangin hab nyelik no oh ang ta kadon ke imo di masih ada kisi okay so how was it nice day best okay fresh air mesti ka best ha speed Hello. I know she didn't believe them. I mean, not even. Yeah, yeah. Hip hip! Hip hip! Bidik man is the best! Bidik man is the best! Bidik man is the best! Woo! Thank you. So guys, tanya ada mah. Pai no. Kumna? No riat tenair pi. Onong riat ah. Ada buat ani. Ani. Ada bang melak ya jarak arsni hajing tia. Entah ni pai no sya. Kabos. Jadi pai na sya. Nak dep. Thank you so much guys. Bila pi ka video ka junga. Ingin mau roban. Share, like, and subscribe to my video. And let ban comment semua. Yesterday bang ni lawan Paimon natai na po ay wareo soba. Along extremely tired. Nalat haji syam dia. Masuk ngomong barshu panai ay. Perbasang hakalir kami chat kami ay shoot malat haji palak temo. Sabang kawir ni ayot tiap ha. Chatai mama bang ni tiap jen kumbar sedang ne lai baje kumtah ni na bagi dan ka bonfire lai chat pang lai age pang mo te ya aro ban kelas ja menemon sepanang tairu lasu fresh up ila de lang tu ngasat tia adu kat no baje ngakil akam miet hi an mentapan sedang biang takoi ke bentar lasu dan sudah kam te belum nama lihat banyak kok dah barang mikir kam teh ban pendam yang bari ban lek